skuru chikumpani ao abarikire abaritayire gusibaliensemo ya pension boigo abonchereria ibwatanine wa Kenya pamoja sako iliyonyore obukureri ubuya asechinse muna obusemiguru y'ubutume kibuchi besa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe, business loans, salaried loans, na boiguchi advance loans. Boigon korantura muri chibesa ase uri kuse mobile payments. Kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya. Asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik. Siba kiresi miasi namba 0746-668-190. Kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within Gusii wanaintu torono konyo mu Gusii soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sako na gosebwa ase sake ese wabatara join please njubwango mo join tukini Sako yeito na Gusii yeito esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iri gatigati gwekari guri iri abantu abati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyueranganye eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru nabwata amone kisimiki Uhuru nabwata amona mabaki. Chabto kire chitaika ibere iguru echinsa isano na ibere chabono mugaso ejumapiri ye chitariki 3 mutenyo 5 na 3 mwaka bwechiri bubere 2025 kyonga chinsa isano na ibere asenchira yo bwenge kurugeta siniki yagetembe chingiro kwa Catherine Nyabuga havira karire kure studio akaberanera kwaneke buna TV chana boiga Mario gingo ikarachira asenchira ire yo wekrano karanso ike obana intugo ikomore tokomanye igati yari abereka wateka korwa imene isko yorogongo rwa Gusii YouTube no toruna Getembe TV na boigo ensemeria Facebook
Facebook tonyore buna Getembe TV. Na tugochaka magigaje chiskuru gosie kwa ase umutimuko gwetamu ya kabere nigo abana babulio ko babayigweri gochasa bayibore babo nabo igo gotarira ebitabo byabo boko ngubunenchira ya moyo konyora amaso usiyo konya tsemi kirache ko bakonya ase amagima ankyo asense muyende nigo abayibori baboliwe ko abana babo chinga kichinyororo nabo igo korwa oboseme gochasa abana babunenchira yamo yoko batanga koro ase chisabu chimbe kirache ko basariria amagima abo yamatuko amuto ayanigo akwanetwe n'abarisi abekanisa ya Musocho Highway. Abaroki wanigo baboliwe kugendera gukora umukiana kubwata ebitabu chinga kechiga bare ase chinka bagukwana abalisi kurwanse kanisa ya Musocho Highway nigo babolirie abana gotiga chisabu na kubwata ebitabu chinga kechiga bare ase chinka. Watoto wetu wamefunga sasa, wako nyumbani. Tunaomba ya kwamba vile waliingia wapewe time ya kufanya zile homework na assignment zozote ambazo walipewa. Ni wakati mzuri mtoto asome, asirudi shuleni kama akili yake imetulia. Let him work or do something as they await the opening of the school. Bagukwana abalisi abaigani gobo babolirie aborokiwa kubwatiana kwa abaiboli baba maskani chinga kechiga bale ase emetimoko. Wanafunzi ya kwamba maelekezo wanayopewa na wazazi wao wayatilie mkazo, wasaidie wazazi katika kazi kidogo kidogo, lakini pia waweze kudurusu katika masomo yao. Pia ningependa wajue kwamba mzazi amepewa jukumu. Mkifure Kindiki na baraibande nigo baikirana ase kanisa ya AIC Kapatonjo egotoka kaunti ya Baringo hokwanekerekyo egati ya barandi abali baina nalinga naliri tukeriga nigo baruro kubolia gochasa abantu gotia korangira gose amareta ao asense moyende umupasta bw'ekanisa yo nigo aenekeire kubali kuendeshwa na kudanganywa na kutumiwa kuharibu nchi yetu, kutumiwa kudharau viongozi wetu. May the Lord help us to be strong in the Lord and in the strength of his might. Wale wanamuita the president Kasongo, sijui Kachal, El Chapo, sijui nani, I want to tell you, mbwa mwitu itawatokea na itawararua. Those people, I warn them, because they are leaders. They call themselves leaders. Mimi siku hizi siwaiti leaders. If I met them, I would tell them to their face that that is not leadership. Kuongea tu kuhusu mtu ingine na majina, that is not leadership. Leadership is telling us, nataka kujenga hii, nataka kufanya ile, nataka lete bus kwa hii shule, nataka, si ndio? Nataka tujenge daraja wapi, nataka tufanye nini? Lakini kuongea na kuita mtu jina, majina mingi, it doesn't help. And let me tell them, hata kama hii maneno inaenda kwa runinga saa hii, na waambia hivi, kwamba kwa sababu ya kuita kiongozi wa nchi majina namna hiyo, hata hamtapata kiti hata moja. Hawatapata. But all of you, we want to say we are proud and we are happy. His Excellency, welcome so much and welcome again. The church, this church of AIC, kujeni kila siku. Tumesikia kuna makanisa zingine wasema hataki serikali. Sisi nataka serikali. Sisi, His Excellency, the Deputy President, tumesikia matebu zingine wanasema labda hataki serikali. Sisi AIC tunataka serikali. Tutembee pamoja. So sisi na serikali pamoja, and we are praying always for them to succeed in everything that they do for the nation.
Gokona korwase kanisa yo omokonyo yu Professor Pram Kithure Kindiki ni garuro kuboja gocha saba Kenya na boigo ekanisa kobeka ensi ya Kenya omuraibu ensi na baraibande asama sabo na mono omuraibu ensi oyobeka gwetera mange kurende tabwati onde agotebya asense mende Kindiki nigo akwanira okokeiwo kwa burigori lyoboyo bunenchire yamo yokwenekya buna ba Kenya okora bare oboremi na boyo konyora endagira eisaine ase eshiro ya Kenya. Rais Ruto amekazana vile awezavyo. Mahali alikuta nchi, he has really done his best. And we need to continue praying for our president so that God can give him strength to steer our country to greatness. Na sio kazi rahisi kwa sababu wewe ukiwa kiongozi MCA, wananchi wakikuletea matatizo unapelekea governor. Governor akishindwa anapelekea rais. Hao wabunge wanatafuta waziri, wanatafuta DP, wanatafutia rais. Na rais anatafuta nani? Ile matatizo anapewa anatafuta nani? Pray for the president. He has no one to tell. So mimi nashukuru mambo ya fertilizer imeenda chini sasa. Ile fertilizer ilikuwa inanunuliwa 6,700, now it's 2,000. So I just want to ask all of us to pray for our country, to stand together, to support our government, and pray that going forward our country will be peaceful and our country will remain united. Muraibu abarabange ase bunge omoske Anthony Kimani Ichung'wa nigo agikere abarai bari bakomochia emirobiro bagenderete kuraya empowerment. Ichung'wa nigo amochiri anene mono omunachibi no monene omukoro omoske David Maraga ase chinkwana chiaye chio abwatogete chio komochia emirobiro ya empowerment na boigo kote asina boigo komochia Maraga ase mechango abereka gosaba sibo bochori obonene bo mwaka 2027 na kote Maraga nigo eanchite ero monyene korinde tataiti ba Kenya bande banyare gusirwa. And Your Excellency, in conclusion, take heart. Yesterday I heard somebody saying that the empowerment programs you are doing are meaningless and useless. And arrogantly they were asking, what can 1,000 shillings do? Your Excellency, you know, for those of us who have come from far, we know not just 1,000 shillings, even 500 shillings can make a difference in somebody's life. Kuna mtu, hawa watu tunachangia wa bodaboda. Hatuchangi pesa ati wagawiwe 1,100. Waweke sako, wajimudu kimaisha. Kesho kuna mwenye atapata loan kwa hiyo sako, apate bodaboda yake. Na nilishangaa Your Excellency, mwenye anauliza hayo, amekuwa Chief Justice, ako na karibu miaka 70s what? 70. Umefanya kazi miaka 50. Na unadharau watu sababu hawana nafasi ya kufanya ile kazi wewe umefanya. Lakini pia unatafuta kiti cha urais. Na ukitafuta kiti cha urais unaambia Wakenya wakuchangie 300, 100, 500. Yaani wewe unaona ni sawa Wakenya wakuchangie 500 lakini hutaki wapewe 1,000. Iko haki hapo kweli? Therefore, if you want to empower people, if you want to be empowered to become the president of Kenya, allow us, those who have a heart to help the downtrodden and those who we serve, allow us also to empower them as we are doing here today. Togo chigokorera abarai kurwa ekiama kiria kia UDA bakorawa no muraiwa barabanga se bunge ya Senate oyewa igore omo Senator bwe county ya Kericho omoske Aaron Cheriot nigo bagendereire kora chi campaign imeye bunge ya Malava abarai abo nigo bakire koko ekiama kyo na kuboria abantu kurwa sensemeyo goso ase ekiama kyo na gutwara obwegeno ase ekiama kyo asabo ibwate biro obochori burache oboke burache gokorekana imensemeyo
nigo boracho korekana ase obwene no bwasioku obochori obose bunge ya Malava nigo yabeire etabwati umujumbe gosomorai ase metienyi angetano no mobone bono ose kuikira bono eyemagega yo mujumbe bwensemeyo muske Malulu Njendi gosira obugima bwa tariki 15 umutenyi okabire omwaka uyo. Kwa hivyo chochote ambacho kinapatikana kwa hii serikali, watu wa Malava lazima wawe wa kwanza. Kwa hivyo mtu asiwadanganye mtoke kwa serikali, mukae ndani. KMTC yenu lazima ijengwe, barabara hiyo mmesema mpaka ijengwe, vijana lazima wapangwe. Mimi ningependa tu niwaombe kwa upole kabisa kwamba hii serikali, nyinyi watu wa Malava ndio wale wenyewe kabisa. Kwa hii kura ambayo inapigwa wakati tutamaliza mchujo, ninaomba kabisa tubakie wote ndani ya chama yetu. Usikate kauli ukisema ati fulani asipopata mimi naondoka. Tukubaliane kwamba sisi, kile mimi nawahakikishia kama chama, tutahakikisha kwamba kura ya mchujo itakuwa ya huru na haki. Hakuna mtu yeyote atafanyiwa ukora. Watu wa Malava peke yake ndio wataamua. Siku hiyo ikifika, tutakuja tusimamie. Wenye kusema ni nyinyi wana Malava. Yule ambaye mtatupatia, Kwa hivyo wakati tunakoenda sasa kuchagua kiongozi wetu ambaye atakuja kuongoza hii constituency yenu, mtataka kuwa ndani ya serikali ama nje? Ndani ya serikali. Harambee! Watu wa Malava tunawaomba wakati wa uchaguzi ijayo tufanye uchaguzi ya maana. Tuhakikishe tumeendelea kufanya kazi na serikali, ndio maendeleo ikuje wapi? Malava. Leo tumekuja kuwaomba kwa heshima ya huyu kaka yetu, tunaomba msimame na serikali ya William Samoei Ruto. Malava, niseme nsiseme? Niseme nsiseme? Huyu rafiki yetu hakuwa mjinga kuingia kwa serikali, na nyinyi ninawaomba muingie kwa serikali ili muweze kuendeleza ile mipango kaka yetu alikuwa amepanga. Langu la mwisho, watu wa Malava, msikubali chama cha mkabila. Mwanche muregereria nara yo kore kyonga chinsa isano na ibira senchira yo wenge komento chikoira naga gatokore tra yo mona yanda senchira yo wenge boigo nsenga thirine nyaboga havira kariri nera kwaneke buna chibichana mario gingo ikira chira senchira ire yo boikran toro borigiri borobyo tomurane chinsa iko. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile matte
MRM niko babwate lifestyle aywago chana Roman Jinko nabo igo web design babwate igani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green. Obutambe bwe mabwate iga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate iga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone